Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka truck ka bakit sensar ka lakhalam bat banya ka dukan shna tayar bat ka dukan sha hadu ba kini ki artli ki dukan kila julor phum kanega jingjia kala jia hak step rangap jong ka nyotrik unailar 8,000 hakapor lai baje e ha umran diary Ribhoy district kanega truck ka bala donyo registration number ML05G Arnriu San Iwe kade kabalanya da ume plan langki mautho hakane ka jingjia omshim la don bamensau lai no tang ki jingjulor ka dukan bat kitier ki badan hapo utrai dukan uba benister kharbikhiu ulong ba kane ka jingjia hakapor ba ompat dan briu hadukan namar ba kade dang step kumta kamshim la don kano ka jingjia bas ngosi ulayathu ba ka jingjulor na kane kalakot da kilak tengka Itu yang ni jinja don bamsau. Nakai. Don tamaroi kali. Kano beje kerja? Lai. Lai beje. Tenagai ke tau? Lomba kalau nak siang kali ngak beri ngak aksten kalau kek kali siang dah. Kalau kek siang kali. Ini selong meli kena bas komer smart jerobat abang ajan. Long di balai itu kita juga di mar kita di mesin tayar ada juga julor buat ni kita ada. Kembang kan terai lek julor ni. Kita ini apa silang stem alat kita. Jangan saw ti kita dah ada julor long kita mesin ada juga lang bukan syai kita kita pun juga. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 10,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hakdor lai 10,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 10,000 seneng pinyo tang san 10,000 tingka amtang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mod pran pho no menta hau khandai saw lai 100 san pra hinyo lai pra